Ventura yaba yafashe Gasovu, Ruzirantaka, Kamatare, Mugote, Gasake, Ruwizi, Rumbishi, Ikinigi n'ahitwa Rwangara. Nibyo? Rwangara. Ibi bice byose nibyo byari bikikije Ngungu, kandi ntabwo yafashe Ngungu ngo yicare, yarakomeje aho wumva Rwangara naho ni agace gasa n'aka kabiri mu by'imari, nako ni Karubaya. Gafite ibi bice byose biri mu gukontororwa na AFC, kuko yagiye yigiza abarundi. Ahubwo babasirikare b'u Burundi twavuga twabasirikare b'u Burundi bice rero nimwe bari mu gutegurira intambara z'abantu bagomba kurwanira bareba ko bagaruka. ahubwo Rufa, ikintu mbona cyo babasirikare b'u Burundi twavugaga bateguraga urugamba rwo kujya muri Ngungu, bashobora kuba bashiriye muri hari agace bashobora kuba bashiriye mu gace ka ngira ngo nta munsi w'ubusa, operasiyo zirakomeje. Ibice bya Ngungu ziri kuja zirenga nyine zeregerere zimanuka iyo bita za Ruzirantaka, Rumbishi. Ntabwo harimo defense z'abarundi zikirimo, nizo bari mu guhangana nazo. Nanone muri axe ya Masisi ku zone naho urenze Gisuma haracari imirwano. Muri Sake naho hari imirwano ari nazo. Ki controle ki d'abord mu muci wa Goma, ku buryo uvuga yuko ugiye kugira operation ishobora kugarukana umutekano yirukanye abajuru. Ni nkuko atabutware buhari. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, ndakuramukije kandi ngo haye ikaze mu kiganiro cy'amakuru agezweho kuri uyu munsi itariki ya 3 ukwezi n'ukwa 5 mwaka w'2024. Ndabanamukije rero mwese aho muri hirya no hino, mwebwe nshuti za Bwiza TV, mwebwe mukunda Bwiza TV, mwebwe mubiba hafi, abajyanama bayo, abakunzi bayo, bakunda kureba ibyo twashyizeho, abantu bahora hafi yayo, mwebwe bakunzi ba Bwiza TV bagera ku 119. Ndabasuhuje aho muri hose, abari mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, abari majyaruguru, amajyepfo, burasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Nkongera nkasuhuza abantu bari mu burasirazuba bwa Kongo, abari muri Rucuro, abari muri Masisi, abari muri Sud Kivu, Bukavu, abari mu Minembwe, abari muri Minova, abari mu mujyi wa Goma. Mwese ndabasuhuje. Nyamuneka mukomeze kugira byiza. Ni nako kandi suza abantu bari mu Burayi, abari mu Faransa, muri Amerika, abari muri Bubiligi, Denmark, barimo Desire, abari mu Suisse, Denmark kandi hariyo Eric rwose. Eric umeze uti? Eric uraho? Iminsi myinshi cyane muvandimwe Eric, ntago tuguherutse. Hanyuma suza Mabilis uri muri New York, Emile King nawe uri muri New York, uwitwa Ndori nawe uri muri New York. Nongere gusuza kandi Pacific, suze Moses muri nawe uri muri Amerika, Innocent Rwamucyo muri Houston, Jackson Jacke uri muri Houston nawe, abantu bari muri Texas mwese ndabasuhuje cyane. Hari abantu bakunze kurekarama ngo dusuza abantu ba diaspora. No, dusuza abantu bakunze kutuvugisha. Umuntu ukunda kwandika, ukora comment, akandika izina rye, umuntu ukunda no kutwandikira akaza kuduha ibitekerezo inbox, turamusuza rwose. Sengeto Joseph, tumwebaze Elijah, Kaka Wilson, Karangwa Epifani, Habyarimana François, rwose suhuze Marie Goretti, suhuze Chris Jen, ndagusuhuje Sauri Mugisha, witwa Eric, ndagusuhuje Damian Nkaka muri Canada. Musaza Damian warabuze nawe ndikiboneka. Jackie Gasirabo Canada, Jackie Munanira na Jackie undi mukomere mwese muri Canada, Jackie kuri Toronto, Jackie kuri Quebec, mwese ndabasuhuje rwose. Nyamuneka
uri Montreal, uri muri Ottawa, Rose Bubanje, Rose nawe uri muri Canada, Rose uri mu Bubiligi, mwese ndabasuhuje. Nyamuneka rwose igihe cyabaye kibaye kinini umuntu atabasuhuza, bahaye ikaze. Uyu munsi turaganira ku makuru ari kuvugwa hirya no hino. Tugiye kureba ku bya bombe yaguye muri Mugunga yisha abantu bagera muri 50. Turareba kandi no ku ngabo z'u Burundi ziri gukora deployment ngo zirashaka gutera Ngungu na Rubaya. Ahantu haracu wambaye. Turaza gukora analysis turebe, ndi kumwe na Rabin ndetse ndi kumwe na Rabin, nkaba ndi kumwe ndetse na Alpha, aho tugiye gukora kuri kiganiro. Turaza kureba hazaza ingabo z'u Burundi, ese ubundi zingabo ko zakozwe n'isoni ziracyari mu kikwere. Tuze kureba FDLR uyu biri hehe. Turaza kureba ibice bimwe na bimwe M23 yafashe muri operation Masisi. Iyi operation Masisi rwose ni operation navako iri gushimisha abantu benshi. Ku bari baturage bari Rubaya bashaka gukorerwa genocide, yari imitegurwa, baratoje imbonera kure, baratoje interahamwe, baratoje abamayimayi, abaturage bo muri Ngungu, abaturage bari mu bice byo hirya no hino muri Masisi. Rwose twaje tubatakambira, hari nabifuza ko imbe turagira Katare, abantu baravuga ati nyamuneka dukizwe. Aho hose turaza kujyayo. Turaza kureba ku itangazo rya AFC yasohoye, turarisoma tunarisesengure, rwose turisesengure ku buryo tubiganiraho. Nyamuneka rwose nkomeza nsuza abantu bacu aho muri hose. Iyo mvuga abantu bacu ndavuga abo mvuga n'abakunzi ba Bwiza, abantu bakunda Bwiza. Sam Mandela rwose nawe ndagusuhuje, ugubwe neza, uri umwe mu bantu bajya inama kandi baduha courage. Patriote aho uri mu Rwanda ndagushuje, nawe uri umwe mu bantu batugira inama kandi uduha courage. Aho uvuga uti bana banjye umeze mute, basaza banjye umeze mute, rwose umuhati ugira, aho ubabazwa n'abantu bababara, ndagusuhuje Patriote. Nako kandi suhuza abandi bantu ndi gusoma. Yego, witwa Kiza Amos, Dias Connect TV, Murisa Aime nawe ndagusuhuje, François Gashawike ndagusuhuje, Blessing Emmanuel Ruhungu, Dias Musoni, Semoro umusaza Yoboka Ngoga ndagusuhuje. Rwose ukomere cyane Yoboka Ngoga, uri umwe mu bantu nabo batuha ibitekerezo, batuba hafi. Amani nawe ndagusuhuje aho uri muri DRC, ugubwe neza, kuko nawe uri umwe mu bantu b'ingenzi kuri Bwiza. Ndagusuhuje Mutijima uri muri Amerika, nawe ndagusuhuje aho uri hose, wumve ko tubasuhuza. Turasuhuza abantu bacu batandukanye. Ramazani mu Faransa turagusuhuje rwose, ugubwe neza. Nyamuneka abantu b'inshuti zacu bari mu Bubiligi ndabasuhuje. Abo mvuze nabo navuze, witwa Goreti muri Amerika nawe ndagusuhuje, Kaneza Venusti ndagusuhuje, Aniseti ndagusuhuje, Seti ndagusuhuje, Seti nawe ari muri Amerika. Hanyuma Joshua nawe uri muri Amerika ndagusuhuje, Antoine ndagusuhuje, Muhir Michel ndagusuhuje, mwese ndabasuhuje. Mohamed Inyamirambo ndagusuhuje, Rashid ndiho kubgayo ndagusuhuje. Hanyuma umusaza cyangwa se umuntu mukuru cyane witwa Bwayihu Mathias ndagusuhuje rwose, uzwi cyane muri Mozambique. Na witwa Mahina ndagusuhuje, suhuje Tango Sera Tango cyangwa se twita Tango Arizi aba muri USA, nawe turamusuhuje. Kayitesi muri Ottawa ndagusuhuje, Gasana ndagusuhuje, na Kagabo ndabasuhuje. Hanyuma Muhammad aho uri nawe ndagusuhuje. Mwese ndabasuhuje, abo ntavuze ejo nzongera nabibasezeranije. Turagiye rero, nge ndi Meke Kayiranga. Iyi ni Bwiza TV, televiziyo ya Bwiza TV ikorera kuri YouTube. Iyi niyo muri gukurikira. Kora subscribe, kore comment, kora like, kandi mubwire ngo nyamuneka bantu bacu, bantu mudukurikiye, Bwiza igomba gutera imbere mugize mu ruhare. Mutere inkunga Bwiza TV, nyamuneka mudutere inkunga Bwiza TV, kandi nshimira n'abakomeje kubikora. Rwose umutima mubikorana, Imana umugisha, mukomeze kongererwa aho mwakuye. Mutere inkunga Bwiza TV,
na bwiza.com dukomeze kubasha gukora. Hanyuma abafite serivisi zitandukanye, Bwiza yashyizeho promotion ku bantu bayo, abantu bifuza kwamamaza, kumenyekanisha ibintu byabo, gutambuza amatangazo. Nyamuneka serivisi zose ukora zose twagufashamo, abifuza video, ibintu by'amashusho video, abifuza amafoto, abifuza ibintu bya live streaming, mubona ko tubikora, dutambutse ibiganiro n'ubundi live mu gitondo. Nyamuneka mutugane tubahe serivisi. Reka rero nakiriye abavandimwe bacu barimo Alpha ndetse na Mr Rabin, bose tubakire tubaha ikaze mu kiganiro cy'amakuru agezweho cy'uyu munsi, itariki ya 3 ukwezi n'ukwa 5. Mr Alpha, Rabin na Alpha ndabakiriye. Yego murakoze. Murakoze cyane. Rabin nari ngukumbuye cyane gurira nawe mu kiganiro rwose. N'abantu barakunyishyuza ariko abanzengereje. Ariko Shadarake ntiyigera mpagahembwe buri naho wanditse Shadarake nawe yamfashe. Nabyo mbibona rwose, wowe Bwiza ntago mukwiye kwiburaho kuko abantu bakeneye ibitekerezo byanyu, bakeneye amajambo yanyu kuko afasha benshi. Kuko niba dukorera abantu ubuvugizi, niba dutakambira abantu, rwose ni ibintu dukwiye gukomeza kugira ngo Imana ikomeze kubikorera ibyayo Rabin nk'abantu bemera cyane nkawe. Ndabasuje rero. Hari abantu mwumva mwasuhuza muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, hanyuma tukagaruka tuganira ku ngingo aho tuza kureba kuri bombe yaguye muri Mugunga ikica abaturage bahungiye bari mu nkambi z'impunzi. Ariko tuze no kwibaza kuki ubundi abantu bakiri mu nkambi kandi aho bavuye haragarutse amahoro. Tubaza kubireba. Turaza kureba kuri operation iri gukorwa Masisi, twayise operation Masisi M23 turi gukora rwose, aho iri gukubita, iri muri iri kwa advancing, hano ntago iri hamwe, ntago iri muri offensive. Turaza kureba kandi kukwica abaturage kwa FARDC, gutera amabomba akayica abaturage. Tuze kureba kandi kuba nahoze mbona abaturage bavuga bati ni igitekerezo, reka nze iwodiyo nyibasharinga, wenda tuza no kwitambutsa mu biganiro byacu kugira namwe muyirebe, aho umuntu umwe yakoraga avuga ati ariko ubundi ati M23 itinze kugera aho igomba kugera, utumunsi izagera ahantu abaturage bo mu mujyi wa Goma bazayisasira ibitenge kuko barayikumbuye. Abaturage bo mu mujyi wa Goma, abaturage bo muri Kongo baracotse, barambiwe no kuba hariho ubuyobozi bubi, ahubwo yanavuga ko ubuyobozi ngo bwananiye kujera abaturage. We niko yabivugaga, ariko ngo abaturage babaye benshi ubuyobozi bunanirwa kubajera. So avuga ati bazayakirana yombi, bazayakirana ibitenge. Rabin akagusharinze mu gihe ndabandi kuvugana na Alpha, uraza kuba wari kukumva, hanyuma na Alpha nawe mu gihe uraza kuvuga nawe uraza kuba kumva. Turaza kuribaza ati ubundi koko abaturage bo mu mujyi wa Goma, abaturage bo muri Kongo yose bakeneye ko M23 ikomeza operation zayo ikabakiza. Hanyuma nabumva iki kiganiro cyacu baze kudufasha, baduhe comment, kandi abifuza ko twagira ibindi tuganira byose baze nabo kutwunganira, wenda nejo twabiganira. Turongera kandi turebe ku ngabo z'u Burundi zikomeje guhura n'uruva gusenya muri Kongo. Turabirebaho rwose. Tuze no kureba kandi no kuba niba hari n'ibindi bitero bitegurwa by'ingabo z'u Burundi n'abafatanyije bose bashaka kongera gusubira gutera M23. Hanyuma tuze no kureba muri Sake ku mirwano yahabaye. Ndabaki rero nabanza nkakira Alpha ndakwakiriye. Yego murakoze. Nateguye n'ingingo nziza cyane bagomba kuvugaho. Ndakwakiriye, reka duhere kuri update zihari. Operation Masisi ubungu bakanya yifashe gute kuva kuwa mbere kugeza uyu munsi kwa 5? Ngira ngo nta munsi ubusa, operation zirakomeje. Bice bya Ngungu
kuja zirenga nyine zeregere zimanuka iyo bita za Ruzirantaka Rumbishi ntabwo harimo defense z'abarundi zikirimo nizo bari mu guhangana nazo nanone muri axe ya Masisi ku zone naho urenze Gisuma haracari imirwano muri Sake naho hari imirwano ari nazo zateje nyine ya mabombe mwumvise yaguye muri Mugunga mu Nkamba. Imirwano yo muri Sake iteye ite? Duhe detaye uko bimeze, rega abantu bakeneye kumenya detaye ukababwira birambuye yatangiye iki niki iri kubera hanaha abayirimo naba ibyo ntibikakurambire buriya ubushaka gusamarizinga nk'umuyobozi ariko ujye uvuga noneho nk'umuvuga butumwa. wavuze ngo intambara imaze iminsi ngo yica n'uwari kurama, hari uburyo rwose ubona biducanze twe turi kuri aka gace, urabona ko nyine bisa n'ibinaduhungabanya. Ni bya bitero bikomeje kugenda bikorwa, baratsindwa ariko ntibemera. Uyu munsi bagabye ibitero mu inzira ya Gicanga, inzira ya Mushaka ariyo ijya Karuba n'umuhanda wa Minova. Urabizi ko muri Sake haracari ingabo mu Bambiro, abo rero nibo bakomeje kugaba ibitero kandi noneho ugasanga ko babafite umurego nubwo utagera ku ntego. Uyu munsi niko byabaye rero, bakomeje basheringa ibisasu kugeza aho bimwe bikomeje kugenda bibagarukira. Ubwo iyo uvuze ngo bikomeje kugenda bibagarukira ni ukuvuga ubu niko hari bimwe mu bisasu byaguye Mugunga ni ibyabo, nibo banabyirashe, ntabwo ari AFC yabarashe. Nicyo gitumye mvuga ko byabagarukiye. Hari defense y'abarumani bari abarusiya iri aho bita Rakivere, niyo yaciye yohereza ibisasu izi ko byohereje muri Masisi ariko biza kugwa hariya. Ibyo se bibaho ku buryo bashobora kweza igisasu kikagenda kikajya kuko urumva Masisi kugenda Masisi wavuga ko ari ukujya hepfo, sibyo? Wajya kuri Rakivere si uza Mugunga ubwo ugaruka hino mu mujyi wa Goma, aho kujya tuvuga igisasu bateye iburyo kikaza ibumoso. Ibyo bibaho muri iki gihe. Rakivere riri Mugunga, Rakivere iri hariya Mugunga ntabwo iri kure. Iyo igihe iri mu ruhande rwo hepfo ariko ni Mugunga. Ngira ngo n'abaturage bari mu myigaragambyo bamaganiza imbunda ziri hariya kuko nizo zibakoze. Nabibonye ko abaturage bo mu mujyi wa Goma bari Mugunga bafunze umuhanda bari mu myigaragambyo. Ibyo bisasu byavuye aho ngaho ntaho baravuga ko wabiteye nabi kandi bibaho. Wabonye na video umusirikare ari mu kurasa mashini gana avuga ngo iramucitse. Urumva ko niba ufite imbunda mu ntoki imucika ikirasa bigaragaza ko wateye bombe nawe yayiteye nabi. Yego. Ko numva ari hatara abaturage bo muri Kongo rwose. Pole sana, Imana niyo kubarengera. Sinibaza ukuntu umusirikare ashobora kurasa imbunda ngo iramucitse. Niwe wakoze kuri safe, ni nawe wafashe wayishyizemo isasu mu mbunda uko bashyiramo, niwe urishyiraho rigomba kujya gurite risohoka hanyuma akavuga ngo riramucitse. Ibyo bintu ntabwo ari byo, birababaje cyane ku baturage. Ni ikibazo gikomeye. Kandi ngira ngo nibyo sa makuru tuvuga, ngira ngo uko byibonera. Ndi kubibona nabibonye, ni inkuru ya hapfuye abana benshi cyane n'abagore bapfuye bashize pe. Abantu ngo bagera muri 50 baracyabarura. Hari itangazo ibitaro bya MSF bimaze gusohora, bamaze kubarura abapfuye 50. Ubwo abo ni abapfuye utabaze abakomeretse. Inkomere ni nyinshi, imodoka ziracyakora
inkomere nazo ni nyinshi kandi zibabaye, bigaragara ko impfu ziri buze kwiyongera. Arufa, abaturage bari kwigaragambya barasaba iki? Nabonye bivuga ko bari kwamagana Tshisekedi. Ubwo wigaragambirwa ni bamwe mu mpunzi zahungiye hariya zavuye muri Masisi. Ni impunzi zavuye muri Masisi kandi intego yabo ya mbere barimo kwamagana ubutegetsi bubamereye nabi, butabahaye agaciro nk'abantu, kuko kubaha agaciro ndavuga ni ukubarindira umutekano n'ibindi. Babayeho mu nzara, nanone bongerweho no kwicwa n'ibibazo. Intego ya kabiri barimo kwamagana ko ingabo zose ziva mu Gunga zikaja ahandi, n'imbunda zikomeye ziri hariya zikahava bagasigara mu mahoro. Ndabona na M23 yakoze itangazo. Waba warisomye iri tangazo? Nako AFC? Yego. Iri tangazo urisemuye mu magambo make riravuga iki? Iri tangazo riri mu kwamagana ibikorwa FARDC iri gukora, rivuga muri sharing FARDC isanzwe ikora yohereza mu baturage, ikindi rikamagana iki gikorwa kibereye mu Gunga. Ahandi kandi avuga ko ari itegeko rihanwa mu mategeko ahana arengera ikiremwamuntu. Avuga ko iri tangazo nyine bigaragaza ko igiye kuza gutabara ugereranyije n'iri tangazo ubona ko baravuga ko iki gitero kibasiye abasivili, bakongera bakavuga ko kino gitero kibaye inshuro nyinshi, gikozwe n'ingabo za Kinshasa, niko bavuga, aho bavuga ko byabaye muri Kibumba, Kibirizi, Mweso, Karuba, Mushaki, Kirorirwe, ni hatari. Abaturage ko bagowe, ni ikibazo. Okay, hanyuma AFC Kandebe baravuga ko bagiye kuza gutabara umujyi wa Goma. Ntabwo banditse ko bagiye kuza gutabara, ariko bigaragaza ko nibikomeza bari buze gutabara. Ngira ngo niyo ntego birebye, ni intego ni nako bisanzwe biba. Ntabwo batabara batabanje kumenyesha ko abantu baba bari. Ariko nabo bakwiye kubikora ko abantu barashize. Ibi ngibi nibaza ko kuvuga ngo tugiye kuza gutabara, okay, bari ntibyoroshye, kuko rimwe na rimwe M23 na AFC tubasaba ibintu wenda bisa nk'ibirenze, tubasaba ibintu birimo diplomasi, bizamo n'ubundi bushobozi bundi. Ariko kumbwira ngo tuzatabara abantu bakomeza gupfa, vraiment ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ndabona abaturage bafunze umuhanda, amavideo ndi kubona hariko imyigaragambyo muri Mugunga. Abaturage aho bari kwamagana bari kwamagana ingabo z'u Burundi, bari kwamagana za FARDC, bari kwamagana Wazalendo. Ni hatari. So turebe ahanga umuntu ashaka kwibaza, ninde muntu ushobora kurengera abaturage? Ni MONUSCO, ni Kongo, Tshisekedi n'ingabo ze, ni M23? Tujye kwa Rabin mbere yuko tujya kubindira. Rabin, iri tangazo nyika warisomye ndetse n'ibyo tuganira wabyumvishe, mu gihe M23 ikomeje operation Masisi n'izindi operation, abaturage bakomeje gusogongezwa ku bugome bw'aba bantu baba FARDC n'abandi babatera amabombo, ugasanga rimwe na rimwe n'abahitanye. Urabivugaho iki wowe? Ninde muntu ugomba gukiza aba baturage? Bwa mbere itangazo naribonye, cyo bavuga nabibonye, kandi si ubwa mbere babivuga. Hambuga M23. Ariko icyo dukwiye kumenya, turakwiye kumenya mbega ubushobozi bwa M23 bushoboye gukubita nk'inkuba ivuye mu gicu Kongo yose, ko mbona barira ari benshi kandi mu bice bitandukanye. Gutabara baratabara, urabona Rubaya
iheruka kuvamwo zande hose urabona iyo misozi baheruka gutabara. Si ukuvuga ngo abanyagihugu ntibariko barakoma induru bati nimudutabare kandi nibaza Goma udafunze Rubaya kugira ngo uyitabare byari kugorana. Rero babanje guhera arasuhuze kugira ngo babone gutabara bivuye arasuruse. Arasuruse cyatse kuvuga burya kugira ngo abanyamahanga boye gukoma amaruru nuko baba babona ko aho bakura ubwo butare hamaze kuba hatagishoboka. Bakabona bati kumbure ejo tuzohava tuja gusaba M23 ko tuvugana kugira ngo abariyo iduhe uruhusha gucukura no gutwara ubwo butare. Rero reka tuyivuge make tutayivuga menshi. Yego. Ari naho rero babanje guhera kugara Rubaya kugira ngo amakungo agabanye urwamo. Ubu rero nibaza igikurikiraho no gukurikizaho ibyo bice bindi byegereye tupre ya Goma, hanyuma Goma ishikirwe kuko ni etape par etape. Nta kuntu woguruka ngo ugurukiye gutabara Goma urenganya ibindi bice byo hirya no hino bitaraja mu maboko ya M23. Uburosha ingabo ukunda abanyagihugu ni byiza, mugabo kuroha ingabo zawe nazo zemeye kwitangira urugamba n'ikindi. Ntabwo bokora ibyo. Rero mu ma strategy militaire yabo banka kuroha ingabo zabo ngo nuko amaru y'abanyagihugu ariko arakomwa ngo bahave batakaza abantu benshi. Ikindi nacyo wibuka yuko abo bariko bakoma induru uko M23 yanse kubatabara nibo bakoma induru bayiyamiriza mu minsi iheze. Kandi nubu bawazarendo baracyasukiranye najya ikimenyamenya. Wibuke ko kugira izo bombe zinagweyo ntuzeye coalition ya FARDC yashinze imbunda hagati mu banyagihugu irasheringa. Urumva rero kugira amabomba agwe hajya yaguye hakurikira amabomba ariko abayo. Yumvikana ko n'abanyagihugu bagiye mwibarabara kwiyamiriza bati nimudukuremwo ibigwanisho mwadushinzemwo nivyo biriko biratumara. Sinzi ko wumvise ijya myigaragambyo y'abanyagihugu ivyo bariko baravuga. Yego nibyo bavuga, barimo baramagana abasirikare bavuga ati mukurizi murigize imbona nizo cyo kibazo gikomeye cyane. Uko zirasa bamwe niko nabandi bazisubiza. Nta nubwo zikwiye kuba mu baturage Rabini. Ko ni bimwe twavuga abanyagihugu barakwiye kuba aribo bafata ijambo bakiyamiriza igihugu leta yabo iniri kwira bakwegera amaboko. Kandi urabona ko babibonye baza kuca batabaka. Yego. Hanyuma Rabini uravuga uti wenda ubushobozi bwa M23 niko bikwenda nta ubuzi buranagaragara. Hanyuma kukwamagana AFC yo mu itangazo ngira ngo yasomye iravuga ati ihuriro rya AFC riramagana ingufu nyinshi zikomeje. Yo ryavuze ngo ni nka genocide, ni auto genocide ngo yakozwe kuri uyu wa gatanu tariki ya 3. Bo iki kintu cyabaye bakize nka genocide. Nawe ni kubibona mu mboni zawe Rabini? Niko mbibona kubera ni leta yitanye igihugu bacu. None se ko ari genocide, okay, baravuga genocide. So wari wese yakwiye kuba yatabara abaturage mu gihe nta gikozwe. Niba ingabo za leta ziri kwica abaturage banahunze, noneho n'abaturage bahunze gutera bombe mu nkambi y'impunzi. Bino bintu babaje vraiment. Hanyuma Rabini turebe gato. Okay, reka nje kwa Arufa. Yego ahageze. So nari musomera itangazo rya AFC bino baba bakavuga ko bishobora kuba byanakozwe. Hari n'abantu bari kuvuga ko ibi FID ishobora kuba yabikoze hagamije gusa nkaho basiga icyasha M23 ndetse bagakura bagaragaza ko
M23 yabikoze. Kandi AFC irahamagarira abaturage, ubwo ndamese njya ku ngingo ya 5, irahamagarira abaturage bagomba kuba maso kandi ibahamagarira kumenya abakoze ibyo byaha bose, kuko bidatinze bazabajyana imbere y'ubutabera. Kakano wavuze bidatinze, uvuga ngo ni ukureba buri muntu wese uri gukora ibyaha mu mujyi wa Goma ku buryo azabibazwa. Kakano wavuga urumva ko byanga byakunda ibi FARDC iri gukora bishobora guhamagara M23 ikaza gutabara abaturage mu mujyi wa Goma, kuko nitabatabara nta wundi muntu ushobora kubakiza. So Alpha, reka turebe rero no turebe mu mujyi, tujye mu dusubire muri operation Masisi. Iyo operation Masisi urayibona nk'itumye FARDC igira uburakari bwo gutera bombe mu baturage banahunze ari n'aba déplacer bavuye muri Masisi, kuko aba n'abanyamasisi benshi. ngira ngo bose n'abanyamasisi nta bava mu kandi gace, abaruco bafite side zabo za Kanyarukinya, abamasisi nabo side zabo n'umugo. Ndimo ndakubaza urabibana nko wowe ukujye mbone zawe. Operation ya Masisi ni kimwe mu bintu byagaragaje ko FARDC mu gutsindwa izagenda igira ibyaha ikora kugira ngo ibisige mu 23. Urabona ko mu kiganiro cy'ubushize twigeze kuvuga ko hari bimwe izaje ikora, FARDC izaje ikora muri Goma ikabishyira kuri AFC. Nubwo AFC yasohoye iri tangazo, ariko nabo Ministere ya Sante basohoye n'abirindi tangazo ry'igikorwa kibaye bagishyira kuri AFC bavuga ngo abantu bapfuye bishwe na AFC yabasema amabombe. Urabona ko operation ya Masisi nibyo yego, ariko nanone iri kuzituma FARDC na coalition yose nabo bakomeza gukora ibyaha birenze. Urabonye ibyo bakoze bahunga bambura ibintu by'abaturage, batwaye inka z'abaturage, bagenda basahura amabutike. Ibi rero nibyo biri kugenda bibongerera ibyaha bashaka ko babisigaye. Baba we abaturage bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye, so nabo gutabarwa, gusa AFC iriziza ko igomba kubatabara ndetse na coordinateur Nanga mu minsi yashize yabivuze. Hanyuma reka turebe Alpha, ubwo ndi kugira ngo tunyaruke kuko turacunganwa n'iminota yacu. Operation ya Masisi ikigaragara nuko ni operation izagaragaza byinshi cyane, niho hari igipimo. Ubundi gufata Masisi ni igipimo cya FARDC mu rugamba rusigaye. Ngewe niko mbibona, gufata Masisi ni igipimo cya FARDC mu rugamba rusigaye. Tuzabana FARDC yirukanka, kandi abaturage birasaba ko bo bakwiye kwijya kure, kuko umuturage uzaba uri mu nzira bazamuhitana. So rero tuyivuyeho wenda tugiye no mu bindi. Icyakare twaba cyo kwica abaturage, kuba FARDC iri kwica abaturage, tukibaza kubera iki. Cyo twakigarutseho, biragaragara ko hari umubabaro wo kuba iri kwamburwa ibice bimwe na bimwe, kandi FARDC gusa nituvuga FARDC mumbe ko harimo abaromaniya, nkuko Alpha yavuze ko ari igisasu cyaturutse, harimo abazungu, harimo ingabo z'u Burundi, harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo bisike byinshi bitandukanye. Turebe noneho ubu abaturage bameze bate muri uyu mujyi wa Goma aka kanya. Usije gufunga umuhanda Alpha, uko gufunga umuhanda kwa urabona gushobora kuba igisubizo cyo kuba bakwigobotora FARDC cyangwa habaho kurindirwa umutekano mu buryo budasanzwe. Abaturage warubaje yatese kuri ubu gifashe bite, ngira ngo umujyi wose wahungabanye, wagize alerte kumva ko Mugunga hapfuye abantu barenga 50 n'abandi bagakomereka.
byakiye bibatera ubwoba abanyegoma bose batekereza ko ibigwa mu guhunga bizarenga bigwe Keshero nangwa bigwe na za Ntosho n'ahandi. Rero ni ikintu cyabahungabanyije. Ikindi ni uko gukora marche de colère ntabwo byabaho umutekano, ahubwo ni ukugaragaza amarira yabo, kuko basanzwe barira si ubwa mbere si n'ubwa kabiri ntibatabarwe, ariko nanone kurira kwabo no gutabaza barabasha kutabona igisubizo muri leta, ariko bigatuma bagirira imbabazi igashyira intego mu bikorwa. Iyi sasu neza cyaguye mu nkambi baza ngo AFC nize, urabona ko bavuze ngo AFC nize bose babita umwanzi. Rero gushyira amajwi yabo hejuru no kurira buriya kiriya ubona bari mu gutabaza bati ngaha ni mu marenga bari mu kuzababwira AFC ati mwaje mukadukurira izi mbunda ahangaha. ya so Rabin wabonetse ego aya mashusho ateye ubwoba cyane pe. Ndashaka kukubaza uku kujya mu muhanda kw'abaturage bagaragaza ko bababajwe no kwamagana Tshisekedi, bishobora gutanga igisubizo cyatuma abaturage batabarwa. Sorry nari ndimo ndeba ya mashusho rwose, amashusho ateye ubwoba cyane, hari ukuntu nanjye binkoze ku mutima, ariko wansubiza nta kibazo. Mwibuke ko twavuze mu minsi heze tuti kugira ngo abanyagihugu buboke kuja mwibarabara bizobatwara ikiguzi kinini cy'ubuzima bw'abantu. Rero bari batangiye kubitinya. Ubu rero leta yabo yabubahuye, niko nobivuga, kuko urumva yabirasiye kugira ngo ibubahure, noneho bahere cya kinya cyo kuja mwibarabara kuko ntacyo bacera ntacyo bacambari. Ubu rero urabona ko bishoboka ko bagiyemo. Uribuka ko mu minsi heze nyine bari ko bavuga yuko ngo bateguye operation Safisha yo gukura abantu bose batera umudugararo mu gisigara cya Goma, mugabo urabona ko biya bintu bitoshoboka, noneho bitagishoboka kuko nta ki controle ki d'abord mu muci wa Goma, ku buryo uvuga yuko ugiye kugira operation ishobora kugarukana umutekano yirukanye abajura. Ni nkuko atabutware buhari. Rero ubu abanyagihugu nico twari turindiriye ko babyishirira mu minwe, bakabwira leta bati ntitukigushaka, kuko kubwira leta ngo ntitukigushaka uraturambiye, niwe uri kuratwica, niwe uri kutugirira nabi. Ni nkaho uvuze uti kaze M23 udutabare. Ujya M23 nico yo yari irindiriye kugira ngo na bamwe bafise agatima kuko uvuga ngo buhagarara mu nzu bakarasa umusirikare wa M23 waje kubatabara muri Goma kabe kaheze kabahezemo hamwe uwo bobona agize ibyo bintu abanyagihugu bonyene bo mwifatira bakamwiyicira. Urazi ko hariya kwica umuntu ataco bibabwiye. Rero nibaza yuko igisigaye kugira ngo Goma itabagwe ni za opportunity nakubwira zuko hirya no hino baba bamaze kuhakubura kugira ngo ntihagire ingabo za force kowarize ya Kongo zishobora kuhaca kugira ngo zibatere icyuma mu bitugu. Icyumvira ndakavuze ku cucumva. Yego. Icyo rero nico gisigaye kugira ngo Goma hanyuma bayitabare, kuko ndakubwiye muri strategy militaire kirazira ko utabara ahantu wewe wiroshe. Ushobora gutabara umuntu ugira ngo ugiye kumutabara mugamo kaca mupfana ukubera wahubutse utabiteguye neza. Nico rero M23 isikaje cyonyene n'andi abanyagihugu bamaze kwerekana yuko batagikeneye leta ya Kongo. Bamaze kwerekana kandi yuko bari capable yo kwakira M23, amaudio baguma bayarungika bavuga abantu bakoma induru. Urabona bapfuye nk'uno munsi bo barateye n'ubwoba, abantu 50 barenga birateye ubwoba. Nkambi y'impunzi ku muntu yagira ngo yarahuze, ahubwo jewe ico no hanura abantu bari mu nkambi z'impunzi nibafata inzira batahe, abavuye za Mushaka, abavuye za Mwesa, abavuye za Kicyanga, abavuye Jonosepa, batahe waba amahoro arahari, barekuza kugwa ngaho muri ayo makambi. Aho nta kintu na kimwe bahakura atari urupfu nyene n'inzara.
niko genda ndakubona naye nicyo nashaka nicyo nabuze nibaza wa mugani kuki badataha ese niye mu Venezuela abaha karibu FARDC nituma batambuka cyane ko njya mbona hari abantu bamwe na bamwe bava mu izi nkambi bakajya muri za Masisi bakongera bagasubira mu nkambi hamba nibaza izi mpunzi nazo zishobora kuba wenda zitemera M23 kuko sinibaza ko umuntu wabona wumva ko iwabo hagarutse amahoro ashobora kuba kiri mu nkambi wenda nabwo ushobora gusanga abantu ari aba extremiste Rabine badashaka bagumye kuri leta badashaka kuvaho bari kuko kuva M23 yafunga umujyi wagomba kufungira gati abajya kuzana ibyo kurya baratambuka ntekiza rero ko umuntu utashye wabo batamubuza ahubwo hari ashobora kuba hari ikibazo cya Meki nagomba ndagikubwira ukuntu kiba kimeze aba bantu bawaza rendo na FARDC ni gisigara cy'abarundi ugenda n'amamoto ugenda kuzana indya adandaza muri Goma bategerezwa kumurekura kuko bamutoza amafaranga n'amakori utayobewe bamukura ko amafaranga ni udandazwa mugabo wo kwikorera impuzu n'utwahingo aratashe ndakubwiye neza ko yoraswa kuko bajya babagize icyo bita bouclier ime mu gifaransa sinzi ngene mu kinyarwanda twokivuga cyangwa mu kirundi barabikingirije urumva bavuga bati ducunza abanyagihugu umunsi abanyagihugu rero bohava bagataha akazi ka FARDC na coalition yabo kazoba gapfuye nico gituma uwohirahira ngo aratekeye nibo mworohereza mugabo ugiye ni moto agiye kurangura ibirayi cyangwa ikindi kintu babazi ko baza kumutoza bya bindi bamutoza amatike bamutoza amatagisi atahagaze bakaronka amafaranga kuko umunsi moto zohagarara niwo munsi nawe nyene inzara yobe bafashe ivyo rero ni ibintu bibiri bidasa gutaha kwa abanyagihugu n'urudandazwa ntibisa kubera kimwe kibazanira amahera ikindi naco kikaba bouclier imeku kuri force za coalition zabo aha rero nkurikije ko nkumvisha Rabini bivuze ko aba bantu badashobora kubona ubutabazi mu gihe M23 yonyine ikwiye kubakiza ni kimwe muri bibiri nuko bagize novuga manifestation niko noyita kuko nta bigwaneje bafise nubwo bazi bibarabara bari bakwiye kuhaguruka nk'umuntu umwe bakavuga tumwe wese iyo yajya turahagurutse turatashe muri ico gihe force coalize yogira ubwoba bwo kurasa mu bantu bikoreye intenderi z'impuzu n'intekera n'abana bataha muri ico gihe botaha kumbura uwopfa umunsi akagomba gapfa nk'uko n'abana kare bariko barapfa umugabo bagataha bagashika mu mihira iyo ni point ya mbere point ya kabiri nuko M23 izoba zunguruka igaca inyuma y'ikambi kinjira muri Goma nabo bagaca bafata inzira itaha kuko force negative izoba yavuye ku mabariyeri aho babatangirira ngo bataha bivuze ngo M23 igomba kubacyura ikabacyura ku ngufu sabwe bivuze ngo M23 ni igomba kubacyura babyanga babyemera ni igomba kubacyura oya ntibazovyanka urazi gituma batazovyanka M23 ni mara kwinjira muri Goma none ijya nkambi ya Mugunga izoba imaze mwiki ko baje kuyicaramwe bavuga ko bariko bahunga umutekano muke imigwano hagati ya leta na M23 muri ico gihe kazoba yabarenganye zigeze hirya none boca baguma aho bahakora iki ico ni kimwe cya kabiri naco inzara yonyenera kwiyirukanira bigatuma wibuke wa mwana w'icangazi yibutsa ati kwa data bararya bagaseza none aha ndiko nkora iki reka ntahe n'abandi niko bazoca babigenza bazoca bavuga ati none ga ahandi aha turakora iki muri Mugunga no muri aya makambi kandi hari abandi batubwira yuko barya bakanywa umutekano ari bose ati twicariye aha dukora reka dutekere dutahe ingabo twari twakurikiye zitwa za leta zagize kutwica zigira kutuzibira ko twitahira zigira noneho no gutsindwa ziratsinzwe ndi tucambariye rero reka dutahe okay reka noneho mbumvishe ya audio nahoze numva tuyiganireho nayo isa nkaho ivuga wumve iravuga kuri situation mu mujyi wa Goma ku baturage reka tuyumve rwose audio ile ni kweli na tukiangalia sur tous les plans tuangalie tuko tunaenda haikuwa tabia kusema kwa ubaya tusiende kwa ubaya tuongee kweli unaona kuko vitu vingine vyenyewe vinajibebaka vyo menyewe mapenzi ya Mungu hii yenye tuko hapo na ibalikanisation haiko kosa ya mtu ni mapenzi ya Mungu ukiangalia njia za Kalemi
Shibe tuko na mafamilia pale Makishasa pale. Ukiangalia mateso yenye watu biko amo na maisha yenye watu biko napita ndani. Ni hatari. Ni hatari, ni hatari. Na hiyo niko nakwambia utainiambiaka utaiona. M23 kisema ingia hapa Goma. Hawatapokelewa kisi walipokelewa mbele. Utaiona wewe mwenyewe utaangalia kwa mwenyewe utajiuliza ni kweli ni bongo. Na watapokelewa na watatiliwa na mabikwembe chini. Hiyo niko nakwambia. Watu wanateseka. Watu wanateseka. Mutungi sasa maji nataka anza mwangika. Haiko kusema mtu ndio anataka afanye balkanization, hapana. Itajifanya yeye yenyewe kufuatana na hali. Yaani watu wanakuwa mingi. Tunakuwa mingi, gouvernement inatushindwa kutujere. Yaani vinajibeba havyo vyenyewe. Balkanization iko najileta ayo yenyewe pole pole. Ndio maana unasikia walishindwa inakuwa Rwanda, barashindwa Rwanda banaanza sema Kabila, banatoka Kabila nanga, habana position, balikuwa nadhani yaka bakifika pale. Kongo nikapata hapa kiliba takamata. Bwizi na buroho na miaka mingi habakukuwa na kula. Bana ndio banaanza sasa buroho. Na watu mingi na wale wa Kabila bote. Iko sawa na lombaka tu idea hii nchi kwa balkanize. Juu ikikuwa balkanize itaendelea sana na itakuwa mo competition. Lakini mimi nakuwa fiere huku. Juu shie ndio takuwa nchi yenyewe itaendelea kuzidia zile zabo za kule zote. Sema Katanga nayo itapimaka mebongo. Shiba tu ya Est tunajua tafuta. Tuko na bulongo mzuri. Tuko na neema ya kufanya kazi. Unaona? Tuko na neema ya kufanya kazi, tuko na mapei litrofi yote yanazunguruka Est huko. Ni mapei niko éveillé. Iko éveillé, tena iko éveillé. Aishi tutaishi vile, tuishi tu sawa kinomo mateso. Baba shazo ya mateso yabo kule ku West kule. Sisi tuwezi ishi vitu tuko na vie yetu ingine. Tuko na vie yetu ingine. Hii nchi watu watailia. Hii yetu ya huku ikikuwa nchi huku. Na watu kutoka Rwanda, Burundi, batalia hapa, batapenda waingie hapa, batafute na manyumba na mafasi. Hewa mzuri inaonekana. Bale ba mwizi basanginere vile vindera hapo ndio wenye biko vinapenda vile vishajiingiza mu makabila ya huku biliki aliko vinapenda vinataka tubache tu mateso. Na hapo ndio kila siku biko na vikamata kubikidnapere kubunini buzalendo ya bongo mwizi wa uwaji ni hapo bale ba FDLR bale. Okay, mwabyumvishe? Rabin. Navyumvise. Umva uyu muturage ibintu avuga? Navyumvise byose kabisa. Ico no mwongeraho naco uyu muntu. Kuko ngero uraza kuronka umwanya kubasigurira batumva igiswahili. Ico no mwongera ko naco barakwiye kubona yuko burya Kongo isa no kwigabuye mu bice bibiri. Yego. Nukuvuga hari parti y'abavuga igiswahili ari bo ubuseruko bwa Kongo, igiswahili gicanganye ndonko n'abagwandofone. Ari bo bantu ba Est ubwo ni Sud Kivu Nord Kivu? Yego. Nukuvuga izi ntara z'Itohiya zigize nk'umukolonizateri w'aka karere. Aba iyi migwi yose ubona yigira ngo ni Wazalendo za Nyatura zande bose uri kurabona bariko barakora kugira ngo aba president bavuka bamaziriya ntara baronka ingene baza kwiba muri aka karere k'ubuseruko bwa Kongo. Yego. Ni nkuko abazungu bahagarara Buraya bagakoresha abanwari bagenzi bacu ugasanga ibintu biko barapararangana kugira babashe kwiba. Rero icyo avuga cya balkanization uribuka ko je namye ndababwira ni ikintu cyo sopfa Kongo jewe nanga kukubesha ndi pour la balkanisation. Balkanisation nizotuma igihugu kiba byenjere abo mu buseruko bakigenga Katanga nimbishaka kwigenga ikigenga hanyuma igihugu gashobora gutera imbere. Na hane ndakubwiza ukuri Kongo ikiri domine par
abantu bigira ngo ntibagomba kuvuga igiswahili aka karere k'ubuseruko kazokwama mu nduri ibihe byose ikirimi twumva no kwigenga kwa aka karere k'ubuseruko ubwo no kwigenga kwa Eastern Congo niyo bene bishobora gutanga igisubizo kandi si kwigenga kwa karere k'ubuseruko gusa n'ubundi burere buzobiboneraho nkuko ariko arabivuga nawe ubona kuko aravuga ati warimo aravuga ati kano karere Eastern Congo ifite umugisha ifite bese aravuga ko ngifite iwe yanayitatse avuga ko ifite ibintu byose ngo n'aba bantu bose baturanye ubwo n'ibihugu byo muri aka karere ngo bituranye nabo bizajya biza abaturanye bazajya baza bose bashaka gutura gushaka amazu muri Eastern Congo kandi akavuga ko ari bo bantu bazi gukora muri DRC bo bari abantu bazi gushakisha so akavuga ko ikintu gishoboka wana avuga ko biri mu mugambi w'Imana gishoboka ari uko iyi barikanize cyangwa se iyi Eastern Congo yaba igihugu ukwacyo aribwo amahoro azaba akanavuga ko aba ba FDL nuvuga ngo uyu muturage kandi wamwumvishe n'umukongomani kuko aravuga igiswahili cy'igikongo kabisa ndabeshya Rabin Rabin uranyumva Rabin ya ndakumva icyo atabesha coco aka karere k'ubuseruko karatunze kandi mu gihe korongo umutegetsi nyawe akubwiza ukuri ko kuba igihugu giteye imbere ko igihugu giteye imbere ukora nabyo nta rugero rw'umunzani upima abakozi n'abatari abakozi ni ukwishongora we arimo arishongora nyine nk'umuntu ugaragaza ko icyo kuvuga nacyo ko ari Imana iriko irabikora ni bimwe abanyafurika twamenye iby'Imana oya iyo avuze iby'Imana abashaka kugira ngo yoze ubwonko abantu n'uburyo bwo gukanga ngo utabyemera nawe byumve nyine ko ari Imana ibirimo byose bakavuga ko rwose iki ananavuga ko icyamacakubiri ibyo by'abazarendo n'abarundi n'ibyo byose ni FDLR iyo ikeneye kuba hariya ikagumya kubibashyiramo kandi igihe FDLR izabikira hariya nta mahoro bashobora kuzabona iyo bitote muri Afrika tuca tuvuga ko ari Imana ibirimo bavuga ko ari Imana iby'Imana ntawe kwirwa arabijya ko karekara ariko icyo wamenya cyo avuga hajye harimo nko kuri kuzuye Arufa yes wabyumvishe kara kaganiro kuri ya muntu nakumvise ni keza ariko ku ntego ya FC ntabwo ari barikanizasiyo n'abarubirikune rero mu gihe process zikirimo muri revolution urumva ko biba bitandukanye na barikanizasiyo ariko nibura afite ide ko aravuga ati izi za FDLR zo zaje kubiba amacakubiri urwangano akavuga ko mu gihe gihari bateze gutera imbere kandi akavuga ko ibi bibazo byose bahura nabyo bagiye bavuga ngo ni Kabila bavuga ngo ni runaka ariko byaranze kuba byakunda ibijyanye no kuba akarere kabona amahoro hanyuma turebe hari ikindi nge naze kureba asanze ko nubwo intego bavuga ngo ni abarevolutionnere mbona ko babafashe Kivu bashobora no kuvuga bati reka tube twibereye ahangaha nihaboneka amahoro n'abandi bazadusaba tubasangeyo si ngombwa guhora mu ntambara ni igihugu kinini cyane bavuze ko cyose bazakibohoza isasu byafata n'imyaka 10 rero mbona ko bafashe Kivu yose ndavuga Nord Kivu Sud n'Amanyema na za Ituri bashobora kuhakora hakarindwa hakaba mu mahoro no mu mutekano byatuma n'abandi nabo babyifuza okay turebe noneho kuri deployment cyangwa se kuri reinforcement ikomeje gukorwa tuyirebe turebe ubwo ndavuga ku ngabo z'u Burundi bivuga ko zaba ziteguye kujya kurwana ejo twavuga ko zagiye ziza ziri kwirunda muri Mugunga ariko hari amakuru avuga ko n'ubundi zaba ziteguye urugamba iki kintu urakivugaho iki Alpha ntabwo abarundi ntabwo bavuga ngo turetse kurwana kuko intego y'abazanye ni ukurwana nubwo ubona ko
gutsindwa bizana ishusho yo kuba bareka iby'imirwano, ariko imyiteguro barayikora baranayifite. Ubu bari mu kwiga barabasha kuvuga ati tubahaye amahirwe ya nyuma mudukuriremo Rubaya na Ngungu, nibinanirana turafata imyanzuro. Ngira ngo urugamba baba bari mu gutegura n'inkurwa nyuma, kuko ntibazahora mu gutsindwa kwa buri gihe ari bo bahamagajwe basinya amasezerano, ariko akaba ntacyo amasezerano ari kugira. urabona iyi operasiyo bari gutegura cyangwa se icyo bagiye gukora gishobora kuzabaha amahirwe yo gutsinda. ese hazaza habo nahahe? ndavuga cyane cyane ingabo z'u Burundi, ubwo ni FARDC, izi Wazalendo, izi mercenaires zose. Urumva ni dernière chance, mbivuzeho ko ari nk'amahirwe ya nyuma baba baravuga ati reka tugerageze turebe ko Rubaya twayikuramo nangwa Ngungu, kuko ahandi ho ntibahabasha, ntibanahegera, ntibishoboka. Harimo rero biri no gutsindwa, bagafata andi masezerano, nibuze bagatanga declaration zabo z'ibyatumye batsindwa. Barabasha kuvuga ati gituma dutsindwa nuko mutuvangavanga n'izindi ngabo zitandukanye. Ibyo byose bashobora kubivugaho, nangwa bakavuga ati turarambiwe reka tubive. Urabona tuvuga turugero, urabona ko biranavuga ko rwose ngo makuru hari nuko izi ngabo zigomba kurwana mpaka kugera ku munota wa nyuma. Kandi muribuka ko abantu bakurikira guza TV tugeze kubavuga ko mu minsi yashize hari ingabo 5,000 zagomba koherezwa, zari habaye inama y'abajenerali bemeza ko zigomba kuza kuri forcinga. Hari hamaze kugera izigera muri 700 cyangwa se zaranarenze, ngo nibuka neza. Ariko nkibaza se Rubaya bamburwa Ngungu ndetse n'ibindi bice byinshi biri kugenda bigenda, ubu koko nibwo bashoboka cyangwa izi ngabo ahubwo kugumya gushorwa mu mirwano niyo mahitamo, nta kindi zishobora gukora? Ubwo niba bazarwana kugeza ku munota wa nyuma, ubwo bazabirukana amasisi, baje warikare, AFC ikomeze warikare, barwanireyo, baje warikare, bamanure Gisangani, Sidi Kivu nayo nuko. Niba amasezerano yabo ari ukurwana kugeza ku wa nyuma, ubwo urumva intambara kibayivamo. Ni nako buri wabatumye ari kujya abona inyungu ye, kuko we imirwano ntayizamo, siwe wababyaye, inyungu izajya iboneka bo bakomeze bapfe nk'ibisa. Ariko biraba ko M23 yaba yafashe Gasovu, Ruzirantaka, Kamatare, Mugote, Gasake, Ruwizi, Rumbishi, Ikinigi naho bitwa Rwangara. Nibyo? Rwangara. Ibi bice byose nibyo byari bikikije Ngungu, kandi ntabwo yafashe Ngungu ngo yicare, yarakomeje. Aho wumva Rwangara naho ni agace gasa n'aka kabiri mu by'imari, nako ni nka Rubaya. Gafite ibi bice byose biri mu gukontororwa na AFC, kuko yagiye yigiza Abarundi. Ahubwo babasirikare b'u Burundi twavuga babasirikare b'u Burundi bice rero nimwe bari mu gutegurira intambara z'abantu bagomba kurwanira bareba ko bagaruka. Ahubwo Rufa, ikintu mbona cyo babasirikare b'u Burundi twavugaga bateguraga urugamba rwo kujya muri Ngungu, bashobora kuba bashiriye muri hari agace bashobora kuba bashiriye agace kanuza muri utu duce. Ahantu hari Abarundi ni hehe? Abarundi bari urenzere Iremeka umanuka Rwangara. Ko batereninga zambonera kure zari ziri mu Rwangara, hari ikigo cyabo. Urabona hari ahantu bita Kamatare, ubwo bari bashaka, bari bafite n'inzira ivuye Minova
ariko buriya ambushi ntabwo yagombye kubasiga kuko bashobora kuba babigiyemo batabizi. Ni udusozi tugiye tugira imibande tuhanahanana inzira ariko utapfa kumenya, kandi AFC abaharwanira ni abana bahazi barahazi, ni naho mpamvu iki gitero bapanze kita nikitagize umusaruro. Abarundi ngo bakubitiwe cyane cyane, bashobora kuba barashwe barashira pe muri operasiyo zabaye hanga Rwangara. Undi nta muzarendo wagombye, umuzarendo wirukanwe Rubaye akirukanwa Ngungu ntabwo yagaruka muri ya mirwano, ubwo nibo banashoye imbere na za FDLR zihambira, ariko nta muzarendo wagaruka hari. Ikindi kandi bafashe ibikoresho, bakomeje gufata ibikoresho byinshi, nabuze mbona imbunda abahungu bafashe. Nta mikino Alpha afite imbunda nziza kabisa, zimeze neza cyane, iyo nzireba kwisura bikomeje gufatwa bigenda bizibya ari amajwi yavuga ko AFC ibona misada zivuye hanze, ni ibikoresho Kongo y'ubwayigura ikabita rero bakabifata, ubwo ijwi rivuga ko ibikoresho babibona mu bindi bihugu rire kugenda rizima buhoro buhoro. Bari kubashyira ibikoresho, ndebye ibikoresho bafata ntago wabara kabisa, ntago wabara. Hanyuma hari message ya Wiringoma hano, Wiringoma sigavugira mu migani, ndavuga Lieutenant Colonel Wiringoma, numwe mu bantu bavugira mu migani ubwayo, ubona ko ifite icyo ivuga. Ubundi kugira ngo duse nk'abasoza ikiganiro, nawe yamaganaga we none yabise ngo ni Machiavel, bano ba FRDC bamagana igikorwa cyakozwe gikorewe abaturage bari abasivili baratsiwe muri Mugunga, nawe arimo aramagana, ubona ko igikorwa cyabaje abantu muri Muventuro. So Alpha dubuse nitwaba dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ahubwo tukaza kugaruka tubabwira hamwe mu makuru agezweho cyangwa se arabavugwa. Reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tubashimira mwe mwagikurikiye, nshimira Rabin ndetse nshimira na Alpha twafatanyije mu kiganiro. Ni ikiganiro twagiye tureba ku nguni zitandukanye, tureba ku baturage bishwe, abaturage bigaragambije, tureba kuri operation Masisi, tunareba operation Masisi ikomeje kwirenza abantu benshi, ndavuga abarwanya M23 bakomeje kwashirira abarimo ingabo z'u Burundi, Wazarendo na FDLR, FARDC n'abandi ba mercenaires bafasha FARDC, bakomeje guhura n'akaga cyane, bakomeje kubabazwa na M23, ikomeje kubabaza birenze uko abantu babyumva uko tubivuga aka kanya, kuko M23 ikomeje gufata ibikoresho, ikomeje kubarasa, irafata amatekwa. So ubona ko M23 muri operation Masisi yari yemeje kandi ridetermine ku buryo ubona ko mu gihe gitoya abantu raza kumva nayo ibaye territoire ifashwe yose, akaba hasigara kureba ngo noneho irerekeza he, ishobora kwerekeza muri Sud Kivu cyangwa se ikomeza yerekeza no mu mujyi wa Goma. So reka ngushimire wakurikiye kino kiganiro, nkubwira ngo ushobora gutera inkunga Bwiza TV na bwiza.com, kandi ushobora no kuba wakwamamaza ugatanga amatangazo uyenyije kuri Bwiza TV na bwiza.com. Nge nari Meka Kayiranga. Ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo, ku munsi wa gatandatu, aho tuzaganira mu ruvugiro special, mbabwira iby'imirwano iri kubera muri Sake uko ihagaze, mbabwira iby'imirwano yabereye muri Masisi. Ejo tuzaba twabongereza leta za nyazo z'uko yagenze. Mukomeze kugira byiza rero, mukomeze kugira byiza. Ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo.